سلااو هەرێز تەماشەوانین هێژا بولتەنا دەمژمێر 6 دەست پێ بکە و دەستپێکێدا گرنگترین سەرنووچە. عماد برهانونەرێ ئەنەکەسێ دەها پەیمانیان نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریە دەشکەرە کرد و ئەنەکەسێ وێ پرۆژەیەکە چارەسەریەش بۆ سووریە و فیدرالیەتێش بۆ ڕۆژاوای کوردستانê li ser mêza danûstandinên Cinêfê deyne. Tirkiya di komkirina çekdaran de berdewam e. Herî dawî jî sîxoriyên Tirkî 700 çekdar ji gundewarên Helebê derbasî Tirkiye kirin. UNICEF li hember kiryarên rejîma Esed û PYD derheqê zarokên Kurd de bêdeng e. Lê Parîs Donald Trump Vladimir Putin wê rewşa Sûriye got û bêj bikin. Careke din dem baş e Imad Berhonûnerê enekesê diha peymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê de ragihand ku biryare di dema bê de Kongrê Danûstandinên Cinêv de dest pê bike û şandeke Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê ku ji Hewa Saegîd û Birahîm Biropêk tê beşdariyê têde bikin. نونەرێ ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریێ دەها پەیمانیا نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریێدا ئەشکەرە کرد کۆ بریارە دەدەمەکە نێزیکدا دانوستاندنên Cinêv de dest pê bikin û ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریێ wê li ser astekî bilind beşdariyê di Cinêv de hede bike. Îmad Birhonûnerê enekese diha peymaniya نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ de ragihand ku biryara dedema bê de Kongrê Danûstandinên Cinêv de dest pê bike û şandeka Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku ji Hewa Saegîd û Birahîm Biropêk de beşdariyê têde bikin. Herweha berho got ku herçenda şanda enekese wê di çarçoveya peymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê de beşdariyê di Cinêv de hede bike. Lê nûnerên Kurd wê projeyeka çareseriya taybet bi çareserkirina krîza Sûriye û fêderaliyetê ji bo Rojavayê Kurdistanê deyne sermêza danûstandinan. نونەرێ ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریێ دەها پەیمانیا نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ de ئەشکەرە jî kir ku xala herî girîng de proje çareseriya şanda ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد li Sûriyê nazkirina netewa Kurd weke neteweke serbixwe di Sûriyê de ye. Îmad Birho got jî ku rewşa Rojavayê Kurdistanê Sûriye bi giştî di qûnaxeka metirsîdar de derbas dibe. Tu aswên xuya bi çareserkirinê nînin. Da zanîn ji ber peymaniya Amerîka û Tirkiye û hewlên pêda û rejêma Esed rewşa navçeyê tarîkiyekê bixwe dibîne û bi taybetî dawîn helwesta Tirkiye dema ku gundewarên Kobanê û Girêspî û Qamişlo kirine armanc. Çendên Kongrê Danûstandinên Cinêv hatine li darxistin û berdewam nûnerên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dirêya hevpeymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê re beşdarî kirine. Lê weke vê carê xuyaya Kurd wê bihêztir ji caran beşdariyê di Kongrê Danûstandinên Cinêv de bikin. Sîxorên Tirkî 700 çekdar ji gundewarên Helebê derbasî Tirkiye kirine û lê deverên sînorî beramber deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bicih dikin. Bêhtir pêzanî di vê raportê de. Jêderne bi ser opozîsyona Sûrî ve ragihandin ku sîxoriya Tirkiye 700 çekdarên ji gundewarên Helebê derbasî Tirkiye kirine û li deverên sînorî beramber deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bicih kirine. Ji aliyê xwe ve rewangeha Sûrî ya mafê mirovan ragihand ku istixbaratên Tirkî bi basên Tirkî 700 çekdarên hevpeyman ji wan re ku operasyona li dijî Efrîna Rojavayê Kurdistanê de beşdar bibûn di Efrînê re derbasî Tirkiye bûne û biriya Lîwa İskenderûn re di nava xaka Tirkiye re hatine veguhestin ji bo deverên sînorî bi Rojhilatê Çemê Feratê re ango deverên Kurdistana Sûriyê. Li gorî rewangeha Sûrî ku ew çekdar tevî çekên xwe yên sivik wekû çeka Klaşinkofê hatine veguhestin û ew çekdar tên naskirin bi wergirtina pereyan ji sîxorên Tirkiye tevî ku xelkê gundewarên Helebê û Dêrezorê ne. Li gorî pesnajêderên taybet ew çekdar wekû mirtezek bi Tirkiye re kar dikin. Jêderne bi ser opozîsyona Sûrî ve di dema borî de ragihand bû ku sîxoriya Tirkiye dergehê tomarkirina navê çekdarên ku wê beşdar bibin di şerê li ser deverên Kurdî de vekiriye. Di rojên borî de jî jêderne taybet ji arkê re eşkere kirin ku Tirkiya bêhtir ji 2000 çekdar li deverên sînorî kom kirine û armanca wan ew e ku derbasî Rojhilatê Çemê Feratê bibin. Li vo tevgera Tirkî li ser sînorê wê bi Girêspî re ji alîkî ve û tevgera çekdarên bi ser PYD ve û amadekariyên şerê Tirkiye ji aliyekî din ve bû e cihê metirsiya welatiyên sivîl li Kurdistana Sûriyê û welatî metirsiya dubare encamdana ezmûna Efrînê tînin ziman.
اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حاجی کالو راگهاند که جبر سیاست پیاده روشا کردستان سوریه و بردوام دبن قفا دجبرین کردستان دبا و سرباردکجی کودما و نین عبدالله اوجلان لسوریه تهردان و تا ترکیه و نرازی با ندورجی بشویه کی لشکریجی در واسی روجاوای کردستان ببه. گفین ترکی د درباره کنترل کرنا هرمین کردی لکردستان سوریه جعالیکی و او تفگر لشکری یا هر یک ج ترکی و چکدارین بسر پیاده و جعالیکی دن و او روژه و مترسیدار یا کو سویلین کردستان سوریه روژانه دجین دکوه لستوی پیاده و سیاست آوه یا شاش لکردستان سوریه لگوری اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حاجی کالو پسندکه. جبر او سياستها او غلط وقت انفجرن او سياستها غلط او بارتيا بادي دسبيك حتى انها دسبيكري او سياسه انجامي وافبن سری کفتن شرکاتی جدی آنگو هولیر یک هولیر دو دهوک یک دنافبرا انکسی و پیاده ده هاتن انجام دان. لین پابند بونا پیاده بری کفتنان نافمالا کردی تیک برو هزبونا کردان برام برداگیر کران لاواز کر. جبر ما قالكي بيمان هفرا قريدان وبن چاوديريا جناب سروق مسعودة بيمانا هوليريا يكبي يا دودوبي بيمانا دهوكبي اف بيمان هاتن تشيكرين وهات همزة كيرين وام على اساس وكو ملط تفقرا كردي وكو ملطي كردستان سوري دي ام بكارن بيقريزيا خلقي خوا ويقريزيا مطالب خوا ام بكارن دستشان بكن رخ دولتين مظل وكو امريكا وكو روسيا وكو يكيتيا اوروبا ام بکارن و داخوازی خو بدن و خلق جوی آریکار بجبره جناب سروک پشتوان بیش همی گاوه کردستان سوری ده بس وقت ملت کرد یگریز بیان لی مخابن پارتیا پیادی مقابله وی چکر ترورکرین و گرتن و رواندنا سرکرده و روشنبیر و روزنامه‌وانان جی جعالی پیاده و باندورک خراب لسر جواکا کردی لکردستان سوریه کر و روشا کردستان سوریه یا نها سدماوی پیادیه. شهيد بينا قالك هفالي ملسر دستي وهاتن كرن يوك اندام مكتب سياسي شهيد بافي علاء قالك هفالي ما هاتن بنشاف كرن حتى نهاجم مصيري وانا ديارن ما مستا بهزاد دورسن ما مستا عبد الرحمن ابو ما مستا فؤاد ابراهيم اف هفالي انجمانا اجتماعي كردي وهفالي بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا بي هفالي كيما بلكي نزيكترين دم هفالي مع احمد صوفي انسانك دراغ هاندني شول ذكر اف هفال هات بنشاف كرن جبر چيه صدم چيه نقشه کردستان سوریه یا پاشاروش تانها نزلاله و لسر میزا دانستاندن هزین حریمی و نافدولتیه لبله اگر روش لگوری خواستا ترکیه و رژیم اسد بری وچو و تشتک ناوی کردستان سوریه بمینه پرسیار تنه بهویا دمیوه به تایبتی روزنامه‌وان تینه گرتن و سیاستمدار تینه بنچاف کرن و افسر لکردستان سوریه تینه کشتن. جگری وزیر دروی سوریه فیصل المقداد راگهاند که پیوست پیده و پارتین بسروه و گرین هسته نشتیمان پروریه دا که رژیم سوریه جی لی تنشتاوان راوسته لدیجی داگیر کرین کرد بهتر پیزانید وی راپورتی ده. آلیگری وزیر دروی ترکیه راگهاند گو برینا پیوندیان دناورا امریکا و چکدارن پیده پیوستیه که جبو به دست خستن آشتی و اولهیه لسوریه بگشتی. وزارت دروی ترکیه داخویانیه که ده لسرزاره آلیگری وزیر دروی ترکیه سیداد اونال دیار کرد. گو وکرنا گریدانا امریکا به پیده را لسوریه پیوستیه که نتویه جبو ترکیه هروها جبو پیش روژا سوریه جی. داخویانی ناووری هروها اشکره کر گو هفدیتنن اونال لگل برپرسن امریکی به حساب هیز کرنا هماهنگی دناورا هر دو ولاتان دکرن به تایبت دوارن گرنگ لجم هر دو آلیان. درباره باجار من بجه ترکیه کف خوشیا خواه به دست پیکرنا دورین هفبش دناورا ترکیه و امریکا لسر سینور باجار ناووری کر گو اویک لگوری رکفتنا نخشاریا باجار من بجه گود ناورا هر دو ولاتان ده هاتیه امزه کرن هاتا بریفه برن و تکزی لسر پیوستیا جیبه جی کرنا رکفتنه کرن و تکزی جی لسر پیوستیا جیبه جی کرنا رکفتنه کرن. درباره کردستان سوریه و چکدارن پیده داخویانیه دیار کر گو ترکیه برسوا پیده و کریارن وین بردوام لسر سینور ویدا و تکسکر گو او تجاران بدنگ نامینن درباره چالاکی تروری لسر سینوری وی. اف چند روژن ترکیه دست به توپبارانا هندک خالن سینوری یم پیده کرنه گور چند روژن بوری ده
هجماره گوند لروش آوای کوبانه توباران کرن و هردم برپرسن ترکیه گفا ایشک مزن لسر باجارن کردی لروش هلاته چمه فراته دخون. بله تماشاوان هجان هاجی شرکی گران لسر دبر روشالات چم فرات تی انجام دان بگمان او بابت کتیا روژه ویدش بو گفتگوی که زیده تر لسر وی بابت نها سیاست مدار عبدالرحیم علی و تبلی بولتنی ببه ما مسدن باشه دم باش خوش کرده مامست عبدالرحیم دیدما نهاده و هفکشان ناف دولتی لدبر روشالات چم فراتی آلوستر دبه ترکیه بریا توبخانه و آرمانجا دورین کردی دکه امریکا دا خوازا هماهنگی جی ترکیه دیگه هر وهاج علی خواه جی فرنسا هیزن خواه جو کوبانی و دکشینه یعنی جبر چه اف هبکشان ناف دولتی آلوز بوید ویده میده سدم جی چیه؟ بله سلابورز بوتا و حمیتا برشواری بریزم سرچاوه خوش کرده این وقتا ام بینگو روجلات فورات بتبای اب دولت های وقت علی زمان چه دولت زلهز ناب دولتی چه دولت حریمی جو برای خدا نبی نفچه هناکی باوری هم ده صدمه سرکه هنا صدمه جه ابوری و صدمه ترک سیاسیه صدمه ابوری وقت ام دزانین گو ام نفچه هناکی جه پترول جه غازیه هر واحد نقابات چمه مزود چمه فرات و چمه دجله دیجی چند خاله سینوری سر بی سینوری نکی هنجی و امنا که امریکا بخوجی تکسکر وقتا گوهات گو ایرو عند روجلات فورات ده هات سوری سری صدی نوتر جاوینا که دسته مدیا ابایانا که براسی گله که دهلی گو بقال عبدالله که حین بری خو بده بین افچانا که ام نفچه عاد دوا شالی سیاسی بجی گو امزینن نفچه که گله که استراتژی گو ایرو سه پارچه سه دولت به دو گریدی سوریا و عراق و ترکیه و هربا کردستان جی عاد دوا ایرو نتا وقت ده نتا کردی وبتيبت اب دولتها تركيا وقتا بري خودي بنفسه هناك مترسيا ويناكش برسا كردي هيا جو ايرو برسا كردي جي مقالي كرد بردجي كارب چارسريكش برسا خورا بكن وكا ملتكي رساسا خو ديروكي اواد الترسيغو او سيناريو قول باشور كردستان چه بو ايرو هرمكا فرمي چه بالويدا هناك هرمكا جو حميد دولتي نافجهان ايرو اعترافك بيتكن مترسيا ويناك شويه قد برد بچرگي ويناك دجي افسینانه که دیسه که خود دوباره بکه بده نفچه هبره که کورسان سوری جی پرسا گلی کردی دا چاره سر بده هندوره حریمه که دستاتیو که کردی دا جی بو بنا که ایرو بتایبت ترک ایرو ایریش به جهنه که دیکن و دخوازه گو به اب رحنی آزادیه گلی کردی دا بجر بسینن باشه جبرتي تاوك ايرو امريكا تو هلويست ندايه هروها تاني دلجراني خو دايه خويا كرين تبيكو بيدي هفيماني وين اللي روجالاتي تشمي فراتي جبرتي تاوك ايرو امريكا بدنجيه البجارتيا هروها تاني دلجراني خو دايه خويا كرين امریکی خوشکادلات باوری امده وقتا گو ایرو دخوازه سیاست خود نفچه که دب کار بینی گلک شوای کار بکار دینی هنجه بآلی لشکریه هوا آلی دیپلماسیه و جار فشاری دید که دباوری امده ایرو وقتا گو چندی جاره امریکا دگو پیوندی نبره مو پیده ده یه پکه ده پیوندی لشکریه شر داعش تری ده ته رکفتری سیاسی نبره موانه که دنیا ایرو شر داعش بربداوی چی هر وها روشا سوری بتبای خوشی گور البر چارستریک سیاسی دی چی بو وینا که ایرو امریکی نچارن گو ایرو پیودی خوشی پیدره بگوهارن فشار که پیده بگه گو پیده جبا کریاری خوی گو تکالی دبی نفچنه که برد که وینا که پی بطال بکنم اف شرح گو امدزانن گو چندی جاره امریکی شوانه که خواستنه چندی جاشوا خواسته بس اونا که بربینا که نهات باش ما مستعد اگر دنگم دبهیزه نهال سر عرضه ولات ترکیه چکدارن گروپن بسرفه جو سوریه برف ترکیه ودبه اف یکنای واته کو ترکیه و ایریشا خوال سر دفر روشالات چم فراته بریا وان گروپن چکدار و انجام بده لگوری نارینا تتوکو سیاست مدار و چارانویس و پیشاروج و چاوابن ابد بازارك السياسيه خوش كذا ابد بازارك السياسي دي وبتيبت باوري امد نقابه امريكيه وتركادا امريكي وتركا باش بيودينا براوانا كده هنا بروجانا جي وصار اصلي قالك بدنجي هاكر بي دي ايرو بر بازار سياسي هاد ولي بقرش خورة شكر وقور خوستكا امريكيه وانا كيجي شناف تشيك الشها
بێ ڕێبەبەریایی گۆتەکئالی خۆدای دەستەلاکە دیفاکتۆ منتەقەیدا ئەکەش بەراکی حەمیکە بەگەرات باوەریان دوێ ئەمریکا بێژنە ترکا بەکشە و ئێرشەرێکێ نەکە ئەمە هەکەڕونەکەی ئەد باوەریان دە ئەمریکی بخۆوەی ترکا ئستعمال بکە وەکە چاکوچێکی وێ پشخۆر بکاربینن سەرسەری پێدێ وێ بکە گۆت ترکا ئێریش بکەن ئەمریکا پشتا کوردان ناگەر گۆری نەڕیناتە مامۆستا عەبدوڕەحیم بەڵێ يعني اگر ترکیه ایریشا خوال لسر دفر روشالات چم فرات بریا گروپین چکدار انجام بده لگوری کونها تاخوی تا گوت و امریکا پشتا کردان برده و پشتا کردان نتبعی برده و باوریان مده وقتا گو ترک درباس ببجو درباس ببین بشیواکی گلکی طنگی گلکی یعنی دوی استا فشارك البيدي ورخصنا بيدي تاني بكي شبو خاطري جو او لي فقرقش خورا تبعي شي بكي بس ند باوريان بدا جو حتى از دوي باوري دم جو بقي اصلك جو تركي جمنكن ويريشينكن وبس هاكر جو بيدي شاخونا فقرا ويريش شي بصر اصلك بشوك نوكا مساقو دعفري دي شي بو او بفكري قلك مصد عفري دي شي بوي بس ارد دي سنه كي از دورنا بينم جو امريكا وي درفتي بدوناكي بس تشتكي ديم تبد زانبن تركي قافك تني بنا شيا روج امريكا باشا بهانه ترکیه کو چقدارین پیدین سر به پککی و لوی دورینه اگر پید خوش پککی وکشینه اگر هيا ترکیه ایران شي خو راوستینه خوش کدلات ام خوزل گو پید ایرو باسکه پکی کید بردا وقتا گو ام بيجي پکی پید اوای یک پید تجار نکاره پیوندی خو پکی کرو قندیل رو قد یک عاد دوا بله ما مسافر سامانی داویش تره وکو دسپیک ده موگوت امریکا داخوازا هماهنگی جی ترکیه دیکه لگوری نارینا تا چه برجواندیا امریکا دی در باسپونا ترکیه ده هیه جبور روشالات چه میفاراتی تا باوريا مدى تا برجودي لكنين غير دتشتني يك جيج وكا ناميك بدي تركا انه هون جم من بهاتر بقلك شبيدي هكا بيدو كرخك ابدا شوي ابصالي شو مش قرب كارتا شهر 11 تاني ده لبس تجر او نبديل بشوره هون حالي فيمني استراتيجينا وكا ناميك جدي بله قال لك سباسج بو ميفاني مع عبد الرحيم علي سياسة مدار باويكي زندية القلمة بو زور سباسج بو أخفتن انت فيربونا زمان كردي احمد صوفي تلفزيون آزادية روجافاي كردستان بزاف آزادي خوازا كرد پیدا بكت ويك الوستي ويك بريارياوي ورينا 56 سال سر دام با ايران بيدن خلقي قد سويديه احمد صوفي ارك تي في ديرك ان شاء الله قاربن ولاتي خو آزاد بكن وآبا بكن بيكو بيجن اب كردا انا فرسيانا بعربة بدري بدري دقرنو اببي واببي رنجه هني في اريكاريا هني لباجار ديركي بلافكن جديركي احمد صوفي ارك تي في بله تماشا برن هجان هاجی از بچه عفرین الگوندواری عفرین روجاوای کردستان رواندن بن پیکرن درباری ولاتیان کرد بردوام هر داوی جاره کدن گروپک چکدار ولاتیه کی کرد رواند لگوری کو برای لقمان احمد اسماعیل لسر تورن جواکی بلاف کریا گروپک چکدار ج گروپن لعفرین دمینن ج روجا چارشم ابوری و لگوند مامالی بسر گوندواری عفرین و برای وی رواندنه به کو ناو گروپ و سدم رواندنه دیار بک جدرنا خوجهی عفرین جبل افکرن کو اسماعیل ج عالی فرقه نهان یا بسر فیلقا یکم و لگوند مامالی بسر نافچه راجو و هاتی رواندن لقمان رشید اسماعیل جدای بوی گوند مامالی یه بسر نافچه راجو و یا سال 1974 جدای بویه جه دسبکا شورش سوریه و تاوک ایرو نه رژیم اسد و نه پید راپورتن فرمی درباره روش و مافی زاروکان پیشکشی یونیسف نکرنه. یونیسف خوالسر وی کاری بیدن کریه. ڕێکەفتە مافێ زارۆکانیان ناودەوڵەتی کوونەتەوێن نیە گرتی ساڵە 1950 و نەهاندا دانپێدان پێکرد و دە ساڵە 1970 و نەهاندا پشت پێگرێدا مافێ زارۆکان بێت و ئاوایەکی سازش لەسەر نایەکردن لە ڕۆژاوای کوردستانی نەتەوێن نیە گرتی بێت و ئاوایەکی ژە سەدی یەکژی پابەندیە بووە ڕێککەفتنێ ناکێ لە سووریە بگشتی و لە ڕۆژاوای کوردستانە بە تایبەتی دەربارەی ڕەوش و مافێ زارۆکان
یونیسف پەیوەندیە لەگەڵ ڕژێمە ئەسەد و ڕێبەبەریە بەسەر پێدەڤە دەکێ و پشت بێ راپۆرتێن ڕژێمە ئەسەد و پێدەیەن دەفکی گرێدەدێ بێگومان ئەو راپۆرتێن دەفکیش ڕاستیە دوورن و بەروڤژیە ڕاستیەنە ژێ دەستپێکە شۆڕەشە سووریە و حتاوەکە ئیرۆ نە ڕژێمە ئەسەد و نە پێدە راپۆرتێن فەرمی دەربارەی ڕەوش و مافێن زارۆکان پێشکەشی یونیسف نەکردنە و یونیسف ژی خۆ لەسەر ڤیکاری بێدەنگ کردە ئەو کارمەندێن کوسەر بە یونیسفەنە لە سووریێ هەموو دارودەستێ ڕژێمە ئەسەد و پێدەنە و بەبێ ڕازیبوونە ئەو لەهەیە سیاسی ئانگۆل ئەمنە سیاسی ڕژێمە ئەسەد نایەنە دامەزراندن بێ تەنێ ji بۆی وەرگرتنە موچە و پەردەپۆشینێ هاتنە دامەزراندن ji ber ku li Rojavayê Kurdistanê rojane zarok ji aliyê pêdeve têne revandin û pêde wan leşker dike û lê berên şer didê kuştin û şehîd dibin û wan karmendan tu raportek di vê derbarê de pêşkêş nekiriye. Ji derekê taybet ji arkêra ragihand ku behtira karmendên UNICEF ji Partiya Şiyûî hevpeymane li gel Hizba Elbas û mehane $2000 werdigirin û ji bilî wergirtina $2000 karmendên UNICEF li ser hesabê UNICEF serdana Ewropa dikin û herî dawî jî Şêrîn İsmaîl ji Firokxaneya Dîmeşq berev Norwêc birêket û serdan bi dawî anî bê ku yek raportê derbarê zarokan pêşkêşî UNICEF bike. ڕێکەفتە ناودەوڵەتیە مافێ زارۆکان دانپێدانێ بە مافێ زارۆکان دکێ و زارۆکان ژێ پاوانکاریە ئابووری و هەر کارێکی کۆمەترسیە لەسەر ژیانە زارۆکان ژە هەموو وارانڤە دروست دکێ دەپارێزێ لێ لە ڕۆژاوای کوردستانی زارۆک تێنە لەشکەرکردن تێنە کوشتن و شەهید دەبن دوور دەکەبن ژە خواندنێ ژێ نەچاری کارێ گران دکندەک و دەبارە ماڵباتە خۆ بکن و تەبی vê karasata mirovî derheqê zarokan de UNICEF hetaweke îro bo yek carê jî tu rapor derbarê zarokên Kurd li Rojavayê Kurdistanê belav nekirine. Şrovekarên siyasî dibêjin ev bêdengî li hember karasata mafê zarokan li Rojavayê Kurdistanê wê derencamên metirsîdar bi dûvxwe ve bînê ji ber zarokên Rojavayê Kurdistanê bê tu awayekî jiyana taybet bi zarokan nakin û rejêma Esed û PD di jinavbirina jiyan û mafên zarokan de berdewamin. وزارة دربایا ترکیه راگهاند که پیوسته امریکا پیوندین خو به پی دیره ببرن تا کو اشتی و اولهی سوریه بلاو به کیف خوشیا خوجی به دورین هبش لگل امریکا لسر سینوره من بجی دانا خویا کرد. رژیم سوریه بانگ له هندک پارتیین به سر پیاده و له کردستان سوریه کره گوهگرن هسته نشتیمان پروریه و پشتگوه کرنا امریکا و اسرائیل بکن و بتنه کار لسر برجواندین نشتیمانی بکن. درباره بانگا هندک پارتیین کردیین به سر پیاده و له رژیم سوریه گلدجی ترکیه راوسته. جیگره وزیر درویه سوریه فیصل المقداد راگهاند گو ارتشا عربی سوری و بتنه لدجی دا گیرکریا ترکیه جخاکا سوریه را راوسته. لی مقداد داخواز پارتیین بسر پیاده وکره گو وگرن هسته نشتیمان پروریه و باوری بو ولات خواه بکن. تجاران باوری خواه امریکا و اسرائیل نینن و تکسکر گو پیوسته اکم جار او وگرن ولات دا ولات جی بکاره لتانشتاوان راوسته. المقداد بالکشان سروه که گو ارتشا حکومتا سوریه و لتانشتا همی سوریان راوسته. به همو پیکاتین خواه جبو بداوی آنینا شر ترور لسوریه و جبو بسرکفتنا برجواندین گل سوریه. جیگری وزیر درویه سوریه تکس کر گو اول دجی ترور و کسین پشتگیری آویدکن راوستن و دیار کر گو دورن ما وج امریکا و ترکیه ورن رزگار کرن. المقداد بالکشان سروه که گو سوریه تجارانش ترکیه باور ناکه جبرکو ارمانجن ترکیه ارمانجن داگیر کریه نه و هر دم لسر راگهاندن تشتکید بیجه و لسر خاکی تشتکیدن جیبه جیده که. او آخافتنین المقداد تین پشتی بانگا هجمارک پارتیین بسر پیاده و لکردستان سوریه لشامه گل تانشتا وان راوستن لدجی ترکیه و گفن وین بردوام جبو ایریشه لسر روش هلات جمع فراته. ولی تماشاگران هجام هاجی زوجرم سر بابتا بن پیکرینن کو در حق زاروکان دل تواهی سوریه بگشتیو لروجاوای کردستان بتایبتی کو ج دسپیکا شرش سوریه و تانها بن پیکرین جالی رژیم اسد و تن انجام دانش بو گوتو بجا که بهتر لسر بابته ناش رو کاری ساسی منال حسکول گل من ما مستدم باشه دم باش ما منال جبلي بيدنجيان توين يقرتي لسر تواهيا بن بيكرين كو لروجاوای كردستان تيكرين دمان هذا نتوين يقرتي لهمبر بن بيكرين كو در حق زاروكان دجي تيكرين
بێدەنگە ئەv یەک چاوە تێشڕۆڤەکردن گۆری نەڕیناتە دو دەستپێکێ دا ئەس دixwazim bên ziman dema goyene sêfiyan jî kê ew dezgehê got bi navê alîkariya zarokê di piştî şerê jiyanê diduwa di 1950 da hate damezrandin û ew ê bi xwe jî kê di 1965 de xelata Nobel wergirt li ser karê xwe pîroz ji ber karê Yûnesîfê li ser hinek xalê اساسی تیتا آوا کرن او خالانه جی که چاوا تی زاروکی پرورده بکه تی چاوا زاروکی فیری کلتور بکه تی چاوا زاروکی مافیوی کاری به بپارزه چه عالیه تندرستی به چه خوارن به چه پرورده مکتبه به جبر گو ام حمید زانن زاروک او بخوا آوادا کرنا ولاتانا زاروک او ایگو پیشفروا ولات دیتا خویا کرن و امکارن بیجن دما گوتل پرورده زاروکی میزینه تیزانه به اولات چاوا ای به پیش وحری مخابن دوی داره دا ام دبینن گو دروشا سوریه دا پشتی گو شر سوری کتا شرکی قره جناف خدا ای گو لبر پیاچو زاروکا و مخابن یونیسیف بشه خواه گو ایرو لسوريا بقشتي وبامبيجن دزقها كي والقام شلو هيا بتايبتي شريكه وي او كاري بقريج ايرو قول سر زاروكاتي كرن دستيواتي دا مخابن برتي دايا مامۆستا ji ber çune tewên yekgirtî ji bo piştgirêdanê bi raportên taybet bi rewşa zarokan piştê bi rejîma Esed ya ku tawanan encam dide girê dide herûha ji ber çi bi peyedê jî girê dide sedema vê yekê çi ye دوی پیشی ام بزانبن گو خالق جی خالی اساسیت اوایا ایرو یونیسف زیده صد دولت دنیای و بهتر جی که دا پیدا دبی لی مخابن او کارمند گوته دا خباته دکن جوی ولاتی بخونه او کارمند جوی ولاتی بخوا او هنگیتین دا گریدان به یونیسف و بشه در و یعنی واقعی نمونه ایگو سروکاتیا بشه ایرو سوریه دکه لسکندنافیا رو نشتینا اوانا دوی داری دوی راپورت بکن دستیواده دوی راپورت جه بشه هندرو بکن دستیواده و بشه هندرو مخابن پشتی 4 سالا گو ایرو لقامش لو بخوشی که دزگیوا هیا و ما پر لیکولین لسر کرد دریا دوست و کساره دریا ناساره دریا کسی زاناره ایگو لسروی کسی تشتی بسکنن و دیتنه ما بخوشی که انو بیچاوا ایرو زاروک دوری کردی دا امواکا کرد ورن سر بشه خواه و د سوریه بگشتی دا جی لی لسر دست پیده زاروک 13 و 12 سالی کتنا قادا شرده زاروکش پرورده دور بونا زاروک تینا رواندن زاروک حرمتا دیو باوان نما دگرن زاروک ایرو حتی بشه کردی دا ایگو او دبیجن دبی اموانا بخوندن ددن لسر شیوه دیکتاتوریت لسر شیوه ویده و جلالوات باش مامۆستا یعنی رژیما اسد بمپێکردان در حەقی زارۆکان de ئەنجام دەدە چاوا پشتا خۆ بە راپۆرتێن کۆ ji aliyê rejîma Esed ve tê wergirtin baweriye pê dike مخابن اف خالانا اف خال دوی دواره ام بیجن نتوی گرتی ده دواره اف ان ده دوی اف خالانا بین گوارتن و دوی بهتر کنترل که جدور و بجدی براستی سروا ولاتا بسکنج بر اف پروبلم کمازنه براستی و لگور گو مداخ یا کرنجی کش بر گو زاروک او یا گو پیشوروا ولاتا ته د خویا کړه ولاتا چاوي اواوي ګلو ولاتا کی خنده زانه درست جیر به یانجی ولاتا کی ابن چتا ابن مافیا ابن جروب وراجنا سلاح كنار كي وشغاره وحشيشه لكولانا فيك بينن اف ان بخوا وقت يقول ايرو لسر بشيوي يونيسف ات سوريا دا مخابن رابورتي وينا جزبا كساورد غري واف كسي يقول ايرو هاتنا هالبجارتن جيكي كسي لسر حزبه بعثن ولسر حزب شيوعينا يعني وكي نمونه قامش لو دا او كسي يقول وبخوشي كي نافي اني زمان شيرين اسماعيل كإنسانة ككردا لي برين هاج مالباتك شوعيتها حسابي هكر ايرو كابكي فيز نزانم حتى وكذا غافي ام بخزانن راتبکی پر باش ورد گرید $10,000 نغمه ام وینا الجمعه پروبلما مپیرتونیا جغینی سفریه در ودکی حتی دریا چندکی لاوسلو بولویدری بو گلو چی راپور دا اف اینی هیچ راپور تونیا تشتركي دستي ما دكتي في قدمان نجواكا زاروكتي لروج اوای کردستانی ایدر انجام جره چی بن گوری نرین انت براستي مقابل دوي ام فينا براستي بيجن ودي ام نطرسن ام هشكره وزلال بكن ايرو بيشفروكا زاروكي
كرد لجكوباني بكرج عفريني بكرج ديركا حمكو قامش لو تربسبيه وسري كانيه وعاموده لحمي گندو باجاري كرداب كان روشك پر خراب درباس دبي يعني پر جارا مديتيا دبير انينا دا دعي دا زاروك كرد شانازي او جو باوي وا جوار سلاح كي بكري جوار تشتكي شربي بكري افانا دتي تشخياتي تي دخيا كرن غيرو زاروك لسر پروردا کولانا ته خودی کرن اوا گو د دسته پی دی یا گو برجوندی قندیل ته دایا او قندیل برینه افتش پی کارنی زارو کې 14 و 15 و 13 سالی کرنا قادا شردا چاوا زاروک مکتبه دور کرنا دبستانا دور کرنا بری وادانه دبن سها ناوی دبستانه کردی د ایگو ته دا نهج او جلان ته د خوندن او نهج خوشی نهج خرا کرنا زارو کې اجبرگو نز نهج کی امبیجن هاتیه لسر شیوه کی زانن کی گوت زارو کې پرورده به کې گو به او زارو سر دوسیا مافین زاروکان يعني او بربرسين كو دوسيا ما في مروفان دل خود قرتنا او كس لسر تشبنا ما ينهاتنا دس نشان كرن حتى كو دوسيا ما في مروفان دكاردكن لفيدر معاني زمان انه يونيسيف بخل سوريا جي كفن دل شامي جي وينا هبو بس بشتي جو مثلا شر سوريا ورده يدي تشبون قامش لوجي بشك افاكرن او بشانا كسي جو هاتنا البجاتن بري حموك تشديد في امبراستي ودرست دالبن او كس بدسته استخبارات سوريا دفيد او بخل سروينا امزبكن وافكسا ام قبول دكن ددو دنقبنا اوه امبيجن بشي جو قامش لو ايرو هيا و اداره خسري اوا جو مجبوري كتي سرزكي على بدا دنا فوادا وكا كونتراكت كي هي وك اتفاق كي هي دفي نيزكي هفدونا بدفي ترابورت اثر وانا ندن جبوي كس شي خوش كسينه اني دفي د ضمانات وزلال دبي ايغول بر بيادچه زاروكي كردن پیشورو ولاتا كي پیشوچه ته تخراق کرن مخابن بفيرنگي هاي جبر اف ان بخوا ناي كساج نرويج يابان وش دنمارك وش فنلندا ناهل بجيري نادي نوي دريغو كنترول بكن كسيج نافا ولات خرف البجيري او كسانا ايرو كسي يان سر ريجيمنا يان جيب اداره خسرفا غريداي جي كيبن جبروي ترابورت در حقاوي دا نادنا درفا لي مخابن اف ام خوشي تعرف خد غريما اف ام دزاني كو ايرو زاروك بقادا شردنا زاروك كرداد درقايد وديرا زوريد ودمن بيج دبري تركي دهاتنا شهيد كرن زاروكن روجافاي كردستاني باش ما موسى لسر تبع زاروكن روجافاي كردستاني كرينكو بمبيكرن در حق زاروكن كردستان سوريا تكرن دما كو زاروك روجافاي كردستاني تينا لشكر كرن وان ددنا كشتنو شهيد دبن هروها دوري خوندني دكفن يانجي دوري دبستانان دكفن لغوري ياساي ناف دولتي تواناوي چيه او بخل جور يا ساين افتر تشتكي زلال ودياره افانا وكي قانون تشتكي امكارن يعني بزمان عربي بجرمك تتكرن حقي زارو كده جبر او عمرك هاتيا هالبجاتن ودوي عمري دفي او كسي حتى جوهري امبيجن عسكريه لتشارجي كيبي دفي نكسي جو بخندني فغريداي بي نكسي جو بونيفرسيتا فغريداي بي دفي كسكي جو بيشتيا ولات جو شريها بي حتى كاربي وينا بي اما ايرو بيل كرنا زارو كي كرد دفري كردي ده برنگ كي بيرو باوريه مدا برنگ كي ممنهج برنگ كي زانبونه دخوازن كولان كردي بجاره كي تيك ببن بيشفروا ملتي كرتيك ببن زارو كي كردي نخونده بمينن نزان بمينن بس جبوي خاطري قادا شربن دفيد ده زلال ودياره قانون در حقاوي ده تشدبيجي قانون قد قبولنا كي لمخابن قانون ايرو بيكناي قانون جي كي كتيا نقبنا هناك روبلا ده نفيسكيا رشنامه كنزيد ترى يعني باشا ماموستا گوری نرین انت چه پیوسته چه چاره سری وره کرین دکو پیش روژا زاروکن روژاوای کردستانی نویش ناف برین دباوريه مد دفيدي د تفكرا سياسي كردي بگشتي از دفيدي دزكارم توبار بكم گناه بكم جبر گود في افانا امبيجن اف بشي يونيسيف بكاري خنا عربي او جي كي گريداي سر ريجيمنا و پيدت كرياري خد قنديل بردوامه گرك لفيدري امبيجن دناف دزگه کی دنا تفكرا سياسي كردي ده او دزگانا حمي زاروكي كرد بتشي وي ايرو ايغو كتنا قادا شردا عمري وا جمارا وا نافي وا باش افحمي بين نفيساندن وافحمي ببن بالغا وتفا بالغا بلكي ايرو امبيجن قوات دستيتا ده تنبيت وين ابدي محكمه نافنا دولتي دواري قانوني حقوقي ده السر بسكني لي روجك اي وري تي بي وستيه بي بيني روجك اي وري تفا كسات باربكي افي جو بيشوروا ولاتي ما زاروكي ما كولانا ذكرنا كسي سلاح يانجي كنار كي يانجي ايغو شغاره بخون يانجي كي ديجي بافو دي خدر كفن بن سهانا في جو ايرو او بسر بخنا وام لهمبري ويجي كي دبينن جو حقي زاروكي تشاواج اليه فافاتي بيل كرنج اليه ريجيمي وج يانجي اليه جروبي قنديليفا دفيت تفكرا سياسي كردي افا حمشكا ببالغا
اوا حمشکا بنویسینه بکه دوسا روجه که روجا لبردست بیش بوی خاطرت کاربه لسر مافی و بسکنه نما يتجهشت ما مستمعنا الحسكو قال لك سباس جبو شروفا وخفتن انت شروفا كاري ساسي معنا الحسكو سويد بوايا كيزندي تلقى الموزور سباس لناوندا باجار رقای اتومبیل ماینکری تقیه و انجام ده هجمار کشتی و بریندار و سیویل کتن جدرنا جه باجار رقای را گهاندن کو ده روزا دوشمه دانه ایواری لشاخ النور یا لناوندا باجار رقای تکوی اتومبیل ماینکری تقیه و انجام ده ولاتی کی سیویل لگل هجمار چقدارن یپکه ینسر بپیده و جیان خوش دزدان ده هفدمه بریندار بونا هجمار کسندن بله تماشاوان هجان هاجم درباسی ناوانوچین سوری ببین شاندر ناودولتی تایبت جبو سوریه پروسه دستور سوریه یانو دیتنا چارەسەری سیاسی بو بداوی هاتنا کریزا سوریه به هفر گرید ده سیوانه دیمستورا شاندر ناودولتی تایبت جبو سوریه راگهاند کو بداوی هاتن به پروسه دستور سوریه یانو و کار دبلسکرنا دوباره آواکرنا سوریه ده بکو سربار کرجی کون هدانستاندن و هف دیتن تن انجام دان لسر آستا ناودولتی او جیج بو دیتنا چارەسەری که سیاسی ج کریزا سوریه را روها شاندر ناودولتی تایبت جبو سوریه دیار کرجی کو هجمارک مزن جوالاتین اروپی بنیازن کو بجداری دوباره آواکرنا سوریه ده بکن حتی کو پنابرین سوریه دزوترین دم ده وگرن ولاتی خو بریار دونالد ترامپ سروک امریکا و ولادیمیر پوتین سروک فرانسا و بدهان سروک و سرکردین ولاتین جیهانی بجداری ده کربندی آشتی لپاریس بکن و روشا سوریه گوتو بیش بکن. 100 سال به سرجنگ جهانی یکیرا در باز دبه و به ویبونه سروک فرانسا و بهتر جشست سروک جهانی لپاریس کم بکه او جی به مبست باشکرنا پیوندی و آلی کاریا نفدولتی بریار 11 و مهد ایمانویل ماکرون سروک فرانسا پیشوازی لبهتر جشست سروک و سرکردین جهانی بکه او جی به بونه در باسبونا 100 سالی به سرجنگ جهانی یکیوا وکا فرانسا ناب لوی کم کرنا سروک و سرکردین جهانی کری اف کم کرن مزنترین کم کرن جبوی آشتی لپاریس بریار دونالد ترامپ سروک امریکا و ولادیمیر پوتین سروک روسیا و بدهان سروک و سرکردین ولاتین دن بجداری ده کم کرنا آشتی لپاریس بکنو کوربند پاریس جبوی آشتی دست پی بکنده کو پیوندی و آلیکارین برا ولاتین جهان ده بهستر ببه لگوری کارنامه کوربند پاریس هر دو سروکن امریکا و روسیا لپاریس و گوتو بیجان لسر وکشان امریکا جه پیمان قداغ کرنا چکان کو ده سال 1987 ده نمبر امریکا و روسیا ده هاتی امزاکرین بکن هروها هتا زانین کو کریزا سوریه و اوکرانیا و یک جمجارن هری سرکه به جه گوتو بیجان دونالد ترامپ سروک امریکا و ولادیمیر پوتین سروک روسیا هروها بریار بنیامین نتنیاهو سروک وزیرن اسرائیلی بجداری ده کوربند پاریس ده بکه و لگل سروک روسیا چندین مجارن هنوکی ینگردای بروشا دوری و بگشتی و سوریه به تایبتی گوتو بیش بکه شاندر سروک روسیا جبو سوریه سروک رژیم سوریه ج ناوروکا لوتکیا چار آلیا کل استانبول دنابرا سروکن روسیا المانیا فرانسا ترکیه ده هات لدار خستن آگد اردکه روپلین تورن جواکین تایبت به سروکاتیا رژیم اسد بلاف کرن کو بشار الاسد سروک رژیم سوریه لگل الکساندر لاورینتی و شاندر تایبت سروک روسیا جبو سوریه مجارا آواکرنا کمیته که جبو گوتو بیشکرنا دستور نها یه سوریه گوتو بیشکر اروها روپلین تورن جواکین تایبت به رژیم اسد اشکر اکرن کو دجوینه ده تکزیه لسر پیوستی هماهنگیه نابرا روسیا و سوریه ده درباری مجارا آواکرنا کمیته که گوتو بیشکرنا دستور نها یه سوریه ها تکرن شانده روسیه جبو سوریه ایرو دست به سردان خواه یا فرمی بو تهران پایتخت ولات ایرانی دست پیدکه او جبو پیک آنینا گفتگویان درباره سوریه بکن الکساندر لافرینتیف بریان هاجی دانوستاندن لگل امیندار گشتی انجمنا بلند یا اولهیان نتوی ایرانی علی شخانی درباره نوترین پیشاتین سوریه کربو دادوری ولات فرانسا فرمانا گرتن درباری سه افسران استخبارات رژیم سوریه درخسته او جبرت و بانکرین اوان ده توان جنگی ده لگوری روزنامه لوموند یا فرانسیکو یک جوان
افسرین رژیم اسد سروک اوفیسا اولهیا نتویه بسر رژیم اسد و لیوا علی مملوکه و روزنامه فرانسه ناو دو افسرین دیین فرمانا گرتنا ناو دولتی دجیوه درکتی اشکره نکر و گوت که دادوره دیفچونان یه فرانسای تاوانین پیک آنینا تاوانین دجی مرواتیه و تاوانین جنگی و بین چافکرنا نچاری و اشکنجدانا و هوانه جبو گرتیان راسری وان کرد. جگری سروک پاسوان ایران دبیجه تو ململانی و ناکوکی نابرا ایران و روسیه ده درباری مانا ایران ده سوریه دنینه پشتی بلافبونا هنو چنج آلی آلاوین راگهاندنه درباری هبونا ایرانی لسوریه و درستبونا ناکوکیان ده نابرا روسیه و ایران لسر مانا ایرانی ده سوریه ده عمید حسین سلامی جگری سروک پاسوان ایران راگهاند کل سر داخوازه حکومت سوریه ایران درباسی سوریه بویه و هبونا وید ولات سوریه ده روایه نابوری سربار کرجی که تو ناکوکی و ململانی نابرا ایران و روسیه ده نینه و تو نیاز ولات وی تو نیاکو درباسی تو ململانیان بروسیه را درباری مانا وی ده سوریه ده ببه و اف نوچهین که هاتنه بلاف کرن دوی درباری ده جراستی دوره. علاتیکی سوری جن اشتجین کامپا ارکبان جبر دورپیچکرنا کامپه جانا خواجی دزداتورا فرات پوست تکس کر. قالاتیه بناوی اسامه العبدالله نشتجی کامپا الركبان بشتين خشياوي يا جران ونرازبونا حكومتها أردني جبو درباسبونا ويجو أردنيرة اسامه جانا خواجی دزدا جالقبان سوري بانج لهمو آليم برپرزدكن دا كوچارة سريكي جخلكن كامبا الركبان را ببينن جبر أستانجين مروفي وتندرسيين كو أولاتي تيرا درباس دبن قلق زحمتن بري چند روجان جي زارو كاكا 8 سالي جي جبر إن خوشيكي ونبونا آليكاريين تندرسي جانا خواجی دزدا پلکا بارینا بارانی بهتریا باجار و باجارو که روجاهای کردستانی ایرو گرتیه اوجی پشتی نزمبونه که ده پلا گرماهیه ده کویت تا روجا چارشمه او پلا باران بارین بردوام به باران لهر یک جه باجار دیرک و گرکلگی و رمیلان تربسپی و دورا کوچرات و آلیان و قامشلو و گندوار وی گرتیه کوشوا بوری و او پل بردوامه دوها یکشنبه ریکفتا چاری هیوا 11 اندامه که پارتیا دموکراتا کردستان سوریا الالمانیا کوچه خویا داوی کر لگوری مالپرا فرمی اپدکسه کو اندام کمیته هرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سالار محمود هوبو الالمانیا کوچه خویا داوی کر اوجی د انجام کریزه کدلده لگوری همان مالپری کو نابوری جبر کو داخواست کری بو جالی استخبارات رژیم اسد و ج دسپیکا شورش سوریه برای خدا ترکیه و جوور برای خدا المانیا لگل مالباتا خو هوبو بجداری با آوایی که اکتیو ده خدمت کرنا پرسا کردی و پارتی دکر سبب بریار لاشیویه پیروز جا آلمانیا به وگستنش با باجاریویه دایک عموده جبا کولور بخاکی ورس پارتن سالار محمود هوبو جدایک بوی باجاری عموده سال 1960 و اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو بله تماشاوانین هیجا وی آوائی گشتن داویا بولتنا ایرو دوباره سرنوچه عماد برهانونري أنا كسي ده بيمانيان اجتماعية أوبوزيسيون سوريا ده أشكره كر وأنا كسي بروجي كشارة سريج بو سوريا وفدرالية جبو رجاوي كردستان لسر ميزادان مستندن جنيف دينا ترکیه دکم کرنا چکداران ده بردوامه هری داویجی سیخورین ترکی حصد چکدار جگوندوارین حلبه در باسی ترکیه کرن يونيسف لهم بركريارين رژیم اسد و پیاده در حق زاروکن کرده بدنگه لی پاریس دونالد ترامپ ولادیمیر پوتین و روشا سوریه گوتو بیش بکن سيدي كازادي روجاواي كردستاني قرانو چنج ورا هذا پیشکش کردن هر شاد وقت ساعت خوش